X'inhi ALS? ALS jaqasir għal Amyotrophic Lateral Sclerosis, kundizzjoni mill-familja ta' Motor Neuron Diseases jew MND. Hija tikkawża diġenerazzjoni u eventwalment il-mewt ta' ċelluli tan-nervituri li jagħmlu kuntatt mal-muskoli. Interestingly, ALS or other motor neuron disorders have no effect on memory as well as intellect. So the patients are basically trapped in or locked in a paralyzed body. They cannot do anything about this. Meta dawn iċ-ċelluli jmutu, il-muskoli jitilfu s-saħħa tagħhom u jiċkienu dik imsejħa atrofija. Meta dan iseħħ, il-persuna affettwata titlef il-kapaċità li timxi u azzjonijiet oħra, kif ukoll diffikultà biex tieħu nnifs, tibla u titkellem. B'hekk ġeneralment persuna titlef ħajjitha wara ftit snin, ġeneralment 3 jew 4. Għalkemm rari li ALS hija l-iktar motor neuron disease komuni u ġeneralment tolqot il-persuni ta' aktar minn 50 jew 60 sena skont jekk il-marda tkun xintirtet jew le. So in the case of ALS, ALS can be due to genetic factors, but it can also be due to environmental factors. There are some motor neuron conditions. One of them, for example, is spinal muscular atrophy, which affects children, which is totally inherited. So basically, it is a result of a genetic fault that is passed by the father as well as by the mother. Fost il-persuni magħrufa li jbatu minn din il-marda hemm Stephen Hawking li minkejja kollox u b'ħafna għajnuna għadu ħaj. Fiżiku famuż b'xorti tajba, it-tip ta' ALS li jsofri minna hija differenti ma ħakmitux sa mewt bikrija. S'issa m'hawnx kura l-ALS għalkemm teżisti mediċina li tnaqqas xi ftit il-qawwa ta' din il-marda.